yakemura. Nshaka kumva umuntu uri hano kuri aya materaniro Imana igiye gutabara, witeguye gusingira igitangaza. Yewe muzeyi we udukurikiye, ukurikiye Profeta Gitoki cyo mu Imana ivuganye nawe ngo nona umusozi wari uriho Yesu agukuyeho, Yesu aragutabaye, Yesu aragushigikiye. Uyu munsi fata imbaraga z'Imana, fata gukomera kw'Imana aho byari byanze, aho bitari byoroshye. Imana iguhinzira, Imana iguha ubusobanuro. Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro rikabati. Oh, ribamara imibabaro rikabati. Oh, ayiwe umutima ukomeretse niryo riwukiza, ushonje rirawuhaza riruru. Oh, ushonje riramuhaza riruru. Ayiwe niyo ngabo yanjye nziza, ihora inkingira n'urutare nubakaho inzu yanjita. Oh, n'urutare nubakaho inzu yanjitagwa. Uri umutambyi nemera, n'inshuti nizera, n'umungeri ujandagira, n'inshuti nizera. Oh, n'umungeri ujandagira, n'inshuti nizera. Ni wewe bugingo bwanjye, kandi kuri wowe niho nsiganirwa Yesu, kandi uri n'inzi. Niho nsiganirwa Yesu, kandi uri n'inzira. Ubwo ndasaba wemeye ishimwe ngushima, nubwo ntabasha kuvuga ibigukwiriye. Ayiwe nubwo ntabasha kuvuga ibigukwiriye. Ayiwe Yesu ubwo nzamwirebera ukure mw'ijuru, nibwo nzajya nguhimbaza uko bikwiriye. Nibwo nzajya nguhimbaza uko bikwiriye. Ayiwe nanone uko mbishoboye nzajya nguhimbaza. Ayiwe no mwipfa ryanje iryo zina rizamumu. Ayiwe no mwipfa ryanje iryo zina rizamumu. Ayiwe rizampumuriza. Ayiwe rizampumuriza. Oh, rizampumuriza. Ayiwe rizampumuriza. Ayiwe rizampumuriza. Ayiwe rizampumuriza. Ayiwe
ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha, Imana ibashigikire, Imana ibambike imbaraga. Amazina ni Hakizimana Bosco Profete Gitoki cyo mukwe, musanzwe mumenyereye kuri Bisobanure TV. Imana irabisobanuye, ibyakunaniye Imana ije kubisobanura. Aho wasebeye niho Imana igiye kugutetururira. Hahandi bazi kugiye kumwara, hahandi bazi kufite ikibazo cyanze ku buzima bwawe, Imana igiye kugikemura. Mu ndambaro urimo, mu bibazo urimo, mu bijyagezo urimo, aho bagusize, aho bakuzingiye, Imana izi kuzingura. Mu ndambaro umazemo iminsi, mu kijyagezo umazemo iminsi, Yesu aravuga ngo yemwe abashe n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Ari umutwaro wikoreye umaze imyaka n'imyaniko, byarakuyobeye, byaragucanze. Imana y'amahoro yongeye kugaruka, yongeye kukurengera, yongeye kugutabara. Haleluya. Nshaka kugira ngo buri muntu wese uri muri aya materaniro, yaba dukurikiye, yaba ari hano mu Rwanda, yaba ari hanze yarwo, Imana ikukuye umutwaro wari wikoreye ku buzima bwawe. Mu kibazo urimo, mu kijyagezo urimo, umazemo iminsi, Imana ivuganye nawe ngo nonaha intambara umazemo iminsi uri kurwana, Imana irazihagaritse ku buzima bwawe. Niko Imana ivuganye nawe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi 40 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gusenga kwanjye. Yankuye mu rwobo rwo kurimbuka, ankura mu byondo by'isayo. Imana itugirire neza, Imana idutabare, Imana igutabare. Yewe mubyeyi we, Imana igutabare. Yewe musore we, Imana igutabare. Turagusengera Imana y'amahoro, ibyondo bakugaraguyemo, ibyondo bakugaraguyemo, Imana ibigukuremo, Imana iguha urufatiro, Imana iguha ubutabazi, Imana ikurengera. Nakuri Imana itakurimo, nta kibazo Imana itakemura. Nshaka kumva umuntu uri hano kuri aya materaniro, Imana igiye gutabara. Witeguye gusingira igitangaza cy'umugisha kuri uyu munsi tariki 26 z'ukwezi kwa 10. Imana igutabara, Imana ikurengera, Imana ikwambika imbaraga. Haleluya. Imana igutabara kandi Imana ikurengera. Imana igira uko ibigenza, Imana igira ibyo kubita, Imana ibisenye, Imana ibikureho mu izina rya Yesu. Ndumva imbaraga z'Imana, numva gukomera kw'Imana. Imana iravuze ngo aho bakuzingiye, aho bakumwari, Imana igiye kukumwarura aho bari baragusize. Wabaye igitaramo ku musozi utuye, ubura agaciro mu muryango, ariko Imana ivuganye nawe ngo wirira, witinya, wikuka umutima. Imana iri kumwe nawe, Imana ikurengera, Imana igutabara. Niyo wararukurira bwaca mu gitondo impundu zikavuga, ari impundu zigiye kuvuga muri aya materaniro. Impundu ziravuze wa mubyeyi, impundu ziravuze. Imana iragutabaye, Imana irakurengera. Ndakuri Imana itakurumo, nta kibazo Imana itakemura. Imana ize gukemura ikibazo, Imana ije kugarukaho bya bindi wabonaga ntanze. Imana iguhaye inzira, Imana iguhaye ubusobanuro. Uhereye umunsi nubwo byagucanze, wateguye kwiyahura, ariko uyu munsi amahirwe y'Imana kugarutseho. Imana yongeye kukuvugira hahandi byari bikomeye, hahandi byari byoroshye. Imana ikubereye igitangaza. Ubwo wari ukumwara, uri kugenda uri kwihisha, tambuka wemye. Imana igusubije ijambo, Imana igusubije agaciro. Igihe bahereye bakuvuga nabi, igihe bahereye bagutesha agaciro, uyu munsi Imana irarari wawe. Igihe bahereye bakuvuga nabi, igihe bahereye bagutesha agaciro, uyu munsi Imana irarari wawe. Yewe mubyeyi we udukurikiye, ukurikiye Profete Gitoki cyo mukwe, Imana ivuganye nawe ngo nona umusozi wari uriho Yesu agukuyeho, Yesu aragutabaye, Yesu aragushigikiye. Uyu munsi fata imbaraga z'Imana, fata gukomera kw'Imana. Aho byari byanze, aho bitari byoroshye, Imana iguhinzira, Imana iguha ubusobanuro. Imana ikugire neza, Imana igutabare, Imana ikwambika imbaraga. Aho bakuzingiye abariho Imana igutabara. Kuri iri jambo ari icyo ushaka kubaza, wahamagara kuri iyo nimero uri kureba munsi yaho, ukaduhamagara tukagufasha gusenga mu bigeragezo urimo.
imana ikakurengera, imana ikagutabara, imana ikagushyigikira, imana ikakwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Tugeze mu mwanya wo gusenga. Uzamura ibiganza mu cyifuzo ufite tugusengera. Ntabwo uramara iminsi 3 udasubije. Niba ari uburwayi bugiye guhita bukira, niba ari uburwayi urwaye bwaranze gukira, hamagara kuri iyo nimero uri kureba hasi, ubundi ngufashe gusenga. Numara urabyuka wakize. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Kadusenge. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nishimwe. Reka dusengeye aba bantu badukurikiye, turabasengeye mu izina rya Yesu. Ahari kurira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Reka impundu zivuge ku buzima bwabo, reka ubutabazi bubonekeho, reka kuri uyu munsi ugire uko ubigenza. Witamure ko kuri Imana, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, Imana itari Bayali, Imana itari Dagoni. Uyu munsi uwari wabuze agaciro umuha agaciro, uwari wawe ufite ikibazo kimuremereye wongere umugire neza, umutabare. Tugusaba icyo gutanga byinshi mu izina rya Yesu.